Yo, come on, what up, and let's go. Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostale pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor, spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če se da se ta podcast začne, za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre. Glejte nas, všečkajte, naročite in delite. Hvala lepa za podporo, pridemo kmalu, potrpite. Yeah, potrpite in se v novo epizodo poglobite. Za podcast ne skrbite, v podcast verjemite, podcastu sledite in pozitivne komentarje naredite. Za podcast ne skrbite, v podcast verjemite, podcastu sledite in pozitivne komentarje naredite.